Pemirsa kewentenan kasus positif COVID-19 Sayan Tedun. Puniki nayang pacang Sayan Tedun wilangan pasien COVID-19 sani kerawat ring RSUD Klungkung. Direktur RSUD Klungkung Dr. Inyoman Kesuma Mausang rau mangkin wilangan pasien COVID-19 ring RSUD Klungkung Sayan Tedun. Kauningin pinikidik selami pandemi wilangan pasien irike wantah petang diri. Saking kuentenan inucap wantah kantun adiri antuk madue gejala berat. Tur rau mangkin ipun kantun moliang perawatan ring ICU khusus COVID-19. Yening kahanan becik puniki rajak memargi paiketan rumah sakit marencana nenten ngelanturang malih kontrak tenaga perawat. Kalahnyane wantah kantos panguntat warse sani cakirau. Sedurungnyane wenten sialikur diri perawat, miwal solas diri tenaga pendukung operasional, sani karekrut sajeroni ngayahin pasien COVID-19 ring RSUD Klungkung daweg bulan Agustus warse kali tali kali dase. Kontrak ipun wantas selami 6 bulan tur sampunanin kelanturang sangkaning kahanan pandemi durung matilar. Indik tedunnyane wilangan pasien COVID-19 taler ngawinang dasan ruang isolasi kosong. Dadosnyane rau mangkin ruangan inucap sampun kaanggen ngayahin pasien non COVID-19. Saking bor 6 dase tempat tidur wantah mendaging petang diri pasien. Asapuni ketaler kuentenan tenaga kesehatan sani sedurungnyane poli amongan ngayahin pasien COVID-19 sampun kauduhang antuk ngwantu ayahan majang pasien non COVID-19. Bagiarte Bali Pos nguningayang.